Kamera tap. Gözlüğü motordan var. Onları geçirip koyarsın. kamera ortası çok biliyorum zaten. Tamam. Ben ağzımda karanlık tünde de görüp duram. Karanlık uçurda yapırım ben. Yok onlar görseniz mi? İşte çıkanları kamera ortası çok dedi ya. Niye size göstermedim? Gözümün aldığımda sıyırıp da yok. Biliyorum da böyle. Onda kılınız. Kamera ortası. Onda kılınız. İnspektörün yanında oturalım. Hatta koruma gerek var. Bir şöyle sıyırıp hazırlanıp şöyle gaz koyuyor. Sıyırıp masalar mı? Hazırlanıp kamera ortası yok da bunda görseniz mi? Haydovchi avtomasının алдыңғы eshik terezalaridan aldыңғы eshik bakıyor terezalaridan koyuyor. Qara tusdagi ko'lanka qaptalgan 129 birining 3-chi bo'ligi bilan Rasululloh ko'rasini aniqlagan tuzbek. Bu ikkinchi bo'lgan ko'rsatgan kishi. Tamam. Bo'ldi ketasiz. Hozir ko'rgazma bilan ko'rsatdim. Hop, anca bu. Штрафтары негізі 3-cü kategoriyada qaralgan 5500 so'm ayıpпұл салынады. Бирок siz егер 15 күн içinde төлөй турган болсоңуз айыппұл 50%ке төлөгөндө толук төлөйсүз. Мына азыр чыгат.
Hocam batınız. Hocam başta altında öldürdük. O karan jaksana ne oldu? Dapalı gibi yola aldı. Ne söylüyorsun? Bakın şanslısın. Bunu başkalar da ses düşük Arap doğru mu? Birinci. Arkadan kontak sağ olsun. Olmuş tabii. Doğru mu? Tartıyoruz diyorum, bölmüyoruz. Burada hocaya da şüpheliyoruz hep metrede. Qandaydaysiz? Haydovchilik bo'ldi. Qonunuzda haydovchilik bo'ligida o'sha qolib ketgan-da. Тарта, бұлар енді қойды да независимый бұлар атайын телеканалдан шыққанда. Бізден айтқан бұлар біледі ғой. Журналистер тарта. Және что? Әрқайсың жоқ. Келсең. Барбайды, байқа айтадан ұзаққа тұрады. Сен алып барып тұр. Спес өзің айда аласың ба? Келің, Дүрбек шығып отырып.
Ökbay, sizge eskертүү болсун, биринчиси азыркындай кылып жаш баланы алдык, албаңыз, хорошо? Артын 11'de жоқ қой. Қандай тағы? Қашан сізді? Жоқ, біз жүгір олмайды базыр. Ана ашында қаласыз сразу. Осы больницадан шығып келеді өтпек. Yok, şunu ettim lazım. Сіз ұзақтан больницадан шығып келеді өтпек. Көрсету үшін өмеді. Belge Hastalar var. transit koyuyor bu. Ayınsa kadar aldamaydı atıyor. Серьезно, брат, өзіңіз көрсеңіз. Жоқ, мен көргенім де врач кінем. Нұрбек, хорошо, аз больницаға келіп қалып сізге биринчи яқтырғысы ескерту болсын. Оның орнына жайғастырыңыз, қоямыз. Хорошо? Рахмет. Қандай қол, досы беріп айтасың. Аужал ақыр үйімізде қалып атау, біздің күні емес тақыр. Телефон қалып қалсын. Ашқышты беріңіз. Отырыңыз, отырып алыңыз. Келіңіз, отырыңыз. Армосы артына отырып, отырыңыз. Отырыңыз, еші артына отырыңыз. Отырыңыз, болыңыз. Келіңіз, ертеңіз, сен патруға башқи отырып алыңыз. Yeni oturdu.